Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yang nature kita niyo waktu na kami. Amo na yung waktu puas maghrib. Sarta irisab na yung guru mulia, amoy nagsuko sino waktu insyaAllah ta'ala. Ako magpalugay, tukbal ko yung bukanat. Meron ng kayong dengkan na Shaykh Malik. Al-Yatafaddal siyadatuhu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahuli mga palanggungan sing kami aagama Islam yari hatiranan insyaallah subhanahu wa ta'ala in paglamit-lamitan sing kita niyo harumini murru awladakum bis-salah. Daakan niyo in kaanakan niyo magsambahayang. Hadi pa kita niyo makalatun papangadjian sing kita niyo muna-muna. Itukbar sing kita niyo in saribu-ribu pagsarang sukul pa mahasuci mahatinggi Allah. Karena yari pakato taniyo masi-masi in ni'mat sa lagu-lagu amuna in ni'mat kabuhi iwan ni'mat ka Islam. Sarta salawat iwan salam pajungjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi sing kita niyo pilihan, Nabi sing kita niyo kalasahan, Nabi sing kita niyo gagandilan. Sarta danain mga lundang karabat niya, sahabat niya, iwan sing mga kaluhalga niya, iwan singkatan miya magad apamandu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajari niya mga palanggungan sing kami aagama Islam. Biya nasin nasabot sing kita niyo in paglamit-lamitan nato harumini daakan niyo in kaanakan niyo magsambahayang. Mayta mga palanggungan sing kami aagama Islam. Inyari nag-amay-amay kato taniyo. In pangho nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahadis niya kiraita. Murru awladakum bis-salah. Wahum abana'u 70 sinina. Wadribuhum 'alayha. Wahum abana'u 10. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Langsin Nabi sallallahu alaihi wasallam daakan niyo in kau kaanakan niyo magsambahayang di mga ummatan beriman inda akan kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam subay daakun in kau kaanakan magsambahayang bang bunnal in lasamuyan paakaanakan sin ikaw. Bang bunnal matan in lasamuyan sampurna pakaanakan sin ikaw. Suway mo daakun in anakmu magsambahayang. Sabab amuyan in pagbahasahun lasa sampurna lasa dunya akhirat. Isiyo-siyo in nanawag-tawag. Diak nila in kau kaanakan nila papagsambahayangun. Sila yan in matan malasa sampurna pakaanakan sin sila. Demikian bang in kamaasan wala nila diaak in kakau kaanakan sin sila. In kaanakan sin sila papagsambahayangun in lasa nila yan bukun purna matan pa Allah. In lasa nila yan dunya ra mga ummatan beriman. Tumtumon sing kita niyo
bang matan inlasan na to pakaanakan sing kita niyo. Suway na to sila pukawon da akon magsambahayang. Bang bunal inlasan na to pakaanakan sing kita niyo. Biatun na to ingkaanakan na to papagsambahayangon. Bang bunal kita niyo malasa pakaanakan sing kita niyo. Suway na to sila hinduan panduan simpag sambahayang. Sabab amo na ini insarayaw-rayaw hipagpusaka pamanga kaanakan amuin induan sila panduan sila simpag sambahayang. Bang kakausan sing kita niyo. Bang kakausan sing kamu o kamu mga kamaasan. Kakausan niyo in kaanakan niyo paintulon pa mga iskul. Bang niyo kakausan biaton pag-amahan in kaanakan niyo bang di pa iskul. Bang niyo kakausan in kaanakan niyo amuin di niyo pukahon bang dumatong na in waktu subo. Suway in tiap-tiap kamaasan. Suway nila pukahon in kaanakan nila papagsambahayangon. Suway in kaanakan nila bang dumatong na in waktu da akon nila magsambahayang. Asupaya matag sila bunal inlasa nila pakaanakan nila. Bukon indaakan si mga kamaasan nila. Amuin daakon nila in kaanakan nila. Pa-school daakon nila pa mga dugaing. Uno-uno na. Wayroon dangi niya, wayroon dasa niya. Habang man patumtuman nila. Bang dumatong na in waktu. Suway hipatunay kanila in sambahayang sabab in nyari lando maharaka. In Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nag-amay-amay kato tanyo. Murru awladakum bis salah. Wahum abana'ung sab'ina sinina. Daakan niyo in mga kaanakan niyo. Magsambahayang amuin umabot na in pangumulan nila 7 tahun. In maksud mga palanggungan sing kami aagama Islam. Anaran niyo na in kaanakan niyo. Apabila in kaanakan niyo umabot na 7 tahun. Panduin niyo na, biatan niyo na simpagsambayang, anara niyo na daha pamaskid, atawakan anara niyo na pakitaan niyo bang biad di ininantang simpagsambayang. Hinduin niyo na bang biad di inin pagtakbir sin sambahayang. Hinduin niyo na bang biad di ininantang simpagsujud. Hinduin niyo na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daakan niyo na, anara niyo na ingkaanakan niyo. Bang biad diin impag-ayil, subay biad to in pagbiat pa mga kaanakan, mga kamaasan sing kami akamay sila. Bukon impagbiat, pagkaanakan, amuin, sibi-sibi pa. Amuin, hinduan na simpag-tiktok. Amuin, sibi-sibi pa, hinduan na simpag-pangalay. Hinduan na amuin pag-disco. Inyari mga ummatan bariman, bukon pangindo kato tanyo sin agama. Inyari bukon pangindo kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In mga nasabutyat to amuin di ikarayaw sin kaanakan sing kita nyo. Bang kita nyo mabaya sumanyang in mga kaanakan sing kita nyo suway na to biatun simpagsambayang amuin sibi-sibi pa sila, suway na sila, tundanun pamastid, suway na sila, biaton, panduan simpagsambayang, asupaya sila, masalamat, di hadunya labi luwa adlaw akhirat. Mga ummatan bariman. Itaon na to in hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang sin Nabi, wadribuhum alaiha, wahum abana'u, 20. Luwakin niyo, pag-amahin niyo, in mga kaanakan sing kamo, apabila umabot na in pangumulan nila ang tahun, di nila hitunay in sambahayang, di nila hipalindok in 5 waktu, pag-amahin niyo,
luwaki niyulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. May ta mga ummatan bariman. Tumtumun sing kita niyo. Ingkatan daakan simpang na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mahinang sabab ikasalamat di ka to taniyo hadunya labi luwa ada akhirah. Tumtumun sing kita niyo. Mga kamaasan. Wayroon din ha mga kamaasan sing kita niyo. Buat malaingkan in kabayaan nila yan. Di mabinsana in kaanakan nila. Di pahadunya bang kakitaan sing kamaasan nila. In mga kaanakan nila binsana tanto magmasusa sila. Nabiyaddiin na bang dito alawm simpakubulan. Biyaddiin na bang dito halawm adarat simahasut si adlaw kiamat. Tumtumun sing kita niyo. Banging kaanakan. Di nila tunayon in sambahayang 5 waktu. Bang in sambahayang piyahil-pakil nila. Bang in sambahayang wala nila piyalindog. Tanto mga ummatan bariman. In kaanakan nyo yan binsana. Dito halawm simpakubulan labi luwa adlaw kiamat. Kalakihan. Bang bunal matan in lasam mo yan. Pakaanakan, sin ikaw suway mo yan hinduan, daakon magsambahayang sin 5 waktu. Bang kakausan sin ikaw, amuin parkala dunya hinduan, pag-amangan, pukaun, hakarna sin dunya, suway palabihun mo, bang dumatong na in sambahayang, bang dumatong na in panawag-tawag kay mo sin mahasud si mahatinggi Allah. Suway pag-amahan, suway panduan sila, hinduan tuod sila simpagsambahayang, sabab lang simahasut si mahatinggi Allah parman niya, wa'mur ahlaka bis-sala, wastabir 'alayha. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. O kau Muhammad, daakain lundang karabat mo, daakain mga daakain mga kaanakan mo. Magsambahayang tumunay sin 5 waktu. Biara kita ni beitaan, lapay ingkatan, labi luwa na ingkamaasan, lapay suway nila tuod, daakun in kaanakan nila magsambahayang mga ummatan bariman. Wastabir 'alayha. Sarta pagsabar kau, hapagtunay sinuno, pagtunay sin sambahayang 5 waktu. Sabab may ta mga ummatan bariman. In pagtunay sin sambahayang maghajat kasabar. Di na to mapalindog in 5 waktu bang wayroon kasabar. Di na to mapalindog in waktu subuh bang wayroon kasabar na to angkan in Allah Ta'ala biyaitaan kita niyo. Suway kita niyo magsabar, magpalindog tumunay sin 5 waktu. Amo yan inda akan katutan niyo. Sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ibanda akan kato taniyo sim mahasuci mahatinggi Allah suway tuod in kamaasan daakun nila in kaanakan nila magsambahayang asupaya malappas sila dain hasiksa jahannam halawm simpakubulan iban aadlaw akhirat in Allah subhanahu wa ta'ala nag-amay-amay kato taniyo haparman niya. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. In Allah Ta'ala biyaitaan kita niyo lang sin Allah Ta'ala. O kamu mga bariman, o kamu mga namamaratsaya, tamingin niyo ingin hawabaran niyo dain hapi narka jahannam. Iban sin pamilya niyo, ay bimana iban sin kaanakan niyo, iban sin halawm sin pamaybayan niyo, tamingin niyo dain hapi narka jahannam. Induin niyo sin pagsambahayang, panduin niyo sin pagsambahayang, batian niyo bang dumatong na in waktu subo, daakan niyo magsambahayang, daakan niyo magpalindog sin 5 waktu, apabila dumatong na in panawag-tawag simbang, suway paunahon, suway ingkaanakan daakon nila
patujuhun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyat tu indin hamanga taming sa laggo-laggo amuin hinduan na to ingkaanakan na to bang biad diin pagsambahayang hinduan na to bang biad diin ingkaanakan na to magtirong asupaya mahinang sabab ikataming kanila day nahapinar ka jahannam asupaya ingkaanakan di sila mabinsan alam simpakulan asupaya ingkaanakan di sila majuljana adlaw kiamat bang sila kya panduan simpag sambahayang iban simpag tirong iban simpanawngid pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa na hapagpangadji amuyan in din hamanga sa laggo-laggo taming amuin din hapinar ka jahannam mahinang taming singin hawabaran na to iban mahinang taming sinuno sim mga kaanakan singkitan yu mga ummatan beriman amuin induan singkitan yu daakon na to sila magsambahayang daakon na to sila magmarayaw daakon na to sila sin amuin daakan sin mahasud si mahatinggi Allah iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam asupaya masalamat sila dunya akhirat amuyan in pagbahasahun bangkawun nal malasa pakaanakan sin ikaw pandu isim pag-arama pandu isim pagsambahayang asupaya sila sumanyang dunya akhirat bang impamando na to in pangindo na to indaakan na to pakaanakan magdunya na sadya tanto mga ummatan beriman mabaya kau iwan sindi in lasa mo yan bukun lasa purna sa lasa dunya puting mga ummatan beriman bangkaw bunal malasa paanaksin ikaw pandu isim pagpangadji pandu isim pagsambahayang hindo isim panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amuyan in matan sampurna lasa dunya akhirat pa mga kaanakan mga ummatan beriman tumtumon singkitan nyo in sambahayang mga ummatan beriman in nyari din hamang sa laggo-laggo ibadat damikyan inyari pangilahan kato tayo si Muslim tuod kita niyo purna patuhan. Pangilahan sin nag-iiman kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang na to initinggalan. Bang na to inipiyahil-pahil. Bang na to giyaan-gaan in sambahayang. Tumtumun sing kita niyo mga palanggungan sing kami apag-agama Islam. Laong sin Abu Darda radiyallahu an. La imana liman la salata lahu wayruun pag-iman sin isiw-siw in wala doon kaniya in sambahayang ay bimana mga palanggungan sing kami aagama Islam wayruun di kita niyo matawag nag-iman purna patuhan apabila nato di maparihala apabila nato di mapalindog in sambahayang 5 waktu daakan sin Tuhan Rabbul Alamin iban daakan sin Nabi nato pilihan alaihi salatu wassalam kalakihan mga kamaasan sing kami subay pinturoon hinduan in kaanakan magsambahayang sabab in sambahayang din hamanga sa laggo-laggo taming halom simpakubulan haadlaw kiamat amuna in sambahayang mga ummatan beriman bang nato naparihala marayaw bang nato napalindog in sambahayang mahinang ini sabab sumahaya in laom simpakubulan nato bangkaw maraya sumahaya in laom simpakubulan mo pariyalaa in sambahayang palinduga in sambahayang sambahayang 5 waktu bangkaw mabaya sumahaya in laum simpakubulan mo laung sin Ibnu Uthaymin rahimahallahu ta'ala al-qabru as-salatu nurun fi qabri
wal qabru zulmatun la yara al-insanu syamsan wala kamran fa idza kana min al-musallin fa idza kana al-insan min al-musallin kana qabruhu nura. Long sin Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. In sambahayang sahaya. In laum simpakubulan. Tigidlum bitu-bituhan. Bang in kiaunan. In kubulan do in tigidlum niya. La yara al-insanu samsan wala kamran. Di kakitaan si manusia alam simpakubulan in suga. Iban sin bulan inyan tanda sinuno. Tigid lumbitu-bituhan in laum simpakubulan. Fa idza kana al-insan min al-musallin. Apabila inkiaunan sinhambuok manusia yan amuin tarbilang siya nag-iibadat matan pa Allah. Tiutunay niya insambahayang. Nagsasambahayang siya sin 5 waktu. Kana qabruhu nura. In kiaunan sinlawm simpakubulan niya yan. Sumawa, suminag mga ummatan beriman mayta. Sabab sinsambahayang ummatan beriman. Bangkitan yung mabaya sumahayah. Intigidlum. Subay na to palindugun in sambahayang. Uno imbayta kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahadis kiyarita. As-salatu nur. In sambahayang sahaya. Sahaya hakabuhi na to. Sahaya di hadunya pa mga ummatan beriman. Apabila in tauyan nagpalindog sin sambahayang 5 waktu. In siyayan matan, siyayan in sampurna malingkat patuhan. Siyayan in nagsasahaya patuhan. Misampa in kiaunan niya itumlakit. At tatkala in siya nagpalindog sin sambahayang 5 waktu. Sumahaya siya mga ummatan beriman hapangatod sin Tuhan. Bang imano siya di magsambahayang timinggal sin 5 waktu magtug misan waktu subo misan nagtingog na inbang nagbang na imbilal yaon nagtutukol nagbang na imbilal yaon nagpatingog sin ulgan nagbang imbilal yaon tuwan nagmi-music. Inyat to pangatud kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malindum. Tumtumun sing kita niyo as-salatu nur. Baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In sambahayang sahaya. Bangkaw mabaya. Sumahaya in pagdunya mo. Sumahaya in kamuhi mo. Sumahaya in laum simpamay bayan mo. Palindugan niyo in 5 waktu. Wayroon po sinlingkat simpamay bayan. Wayroon po sinsawa sin mga lait. At kala in laum simpamay bayan. Di magtutunay sin 5 waktu. Wayroon po niya mga ummatan bariman. Sin kabuhi na to. At kala di na to palindugan ninuno. 5 waktu. Mayta. In 5 waktu sambahayang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin, daakan sin tag-ipon paipon, daakan sin Nabi pa ummat niya, hipapatunay, hipapalindog in sambahayang 5 waktu, sabab inyaon din ha mga ibadat sa lagu-lagu mahinang niya, sabab sumahaya in kabuyanan niya, sumahaya in pagdunya-dunya niya, sumahaya in kabuyin niya, sambil sumud siya palupa punod labi luba ahadarat sin Allah Ta'ala bang niya pialindog in sambahayang mahinang niya sabab ikatabang kanya dunya akhirat. Mga ummatan bariman in sambahayang
tumtumon sing kita niyo. Di kita niyo makalawag kung si sinsulga apabila na to inibinin sambahayang. Bang na to ini piyahil-pahilin sambahayang. Bang na to ini tinggalan in sambahayang tanto mga ummatan bariman. Wayroon kun si sinsulga sing kita niyo. Kasigpitan kita niyo magsud palawm sinsulga. Bang wayroon kun si na to in kun si pagbasa hundi amo na in sambahayang. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadith kiraita. Miftahul jannah as-salah. In kunsi sinsulga. In kunsi sinsulga. Ini kaukab sinsulga. Sambahayang mga ummatan beriman. Biyaitaan kita ni sin Nabi. Biara kita ni piyukaw. Biara kita ni biyaitaan bangkaw mabaya umukab sinsulga. Palindugain sambahayang. Bangkaw mabaya umukab sinsulga. Paryala marayaw in sambahayang mga palanggungan sing kami kama Islam. Kalakihan mga ummatan beriman. In sambahayang din ha mga piyagbin kato tanyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun kabtangan sin pangho na to kalasahan. Amuin sung na siya manay kudi hadun niya. Binin niya umat niya. Tulapal. Piyagbalik-balikan. Kabtangan piyagbalik-balikan. Pamanga umat niya nag-ibot-ibot, nag-amay-amay tuod in Nabi sallallahu alaihi wasallam umat niya. As-salah, as-salah, as-salah. Nakatunya biyalik-balikan. In parkala sambahayang siyabot niya liapal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamanga umat niya ipaparihala. Ipapalindog in sambahayang mga ummatan beriman. Sabab may ta'lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ingatan niyo. Ingat kamu umat sin Nabi. Ingat kamu ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sarayaw-rayaw na ammal ibadat niyo. Amuna in sambahayang mga ummatan beriman. Sambahayang mga ummatan beriman. Sarayaw-rayaw hinangon sing kita niyo. Sarayaw-rayaw ammalan. Sarayaw-rayaw inangon sing kita niyo. Amuin kalalasahan. Kababayaan si mahasud si mahatinggi Allah. Amunain sambahayang. Nakaminsan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naasubo siya. Unuin sarayaw-rayaw. Amuin kababayaan. Kalalasahan si mahasud si mahatinggi Allah. Amuin ibadat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Sambahayang waktu niya. Ay bimakna sambahayang barjama. Sambahayang amuin pagtunayom mo si hawaktu niya. Inyan kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitan niyo mabaya. Kalasahan sin Allah. Bangkitan niyo mabaya, makasuok pa Allah. Di sambahayang mga ummatan beriman. In sambahayang sarayaw-rayaw ammal ibadat. Mayta. Sabab in sambahayang naraniya in dizikilan patuhan. In pagsambahayang yaun halawm niya in pagzikir. In sambahayang yaun halawm niya in duaah. In sambahayang yaun halawm niya inuno. In pagsukur patuhan. In sambahayang yaun doon halawm niya in pagbasa sing Quran. Halawm sin sambahayang yaun doon in pagpuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanbang na to yammalan marayaw. Pialindog marayaw. In sambahayang 5 waktu. Tanto mga ummatan beriman magparuntungan kita ni dunya akhirat.
sambahayang. Biyabat-bat mo dum adlaw impatiha. Di kaw malipas magbasa simpatiha dum adlaw apabila yammalan mo in sambahayang. Di kaw malipas dum adlaw manumtum patuhan. Bang mo yammalan in sambahayang. Di kaw malipas patuhan. Mamudji apabila piyalinnog mo in sambahayang. Di kaw malipas magsalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam dum adlaw apabila tiyunay mo in 5 waktu di kaw malipas sin pagsalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kanna mga kamasan sing kami, kanna mga palanggungan sing kami, daakan niyo tuod ing kaanakan niyo magsambahayang. Pando iniyo ing kaanakan niyo magsambahayang. Hindo iniyo ing kaanakan niyo magsambahayang. Pando iniyo yang biad di ining pag-ayil. Pando iniyo bang biad di ining pagsujud. Pando iniyo ing kaanakan niyo bang biad diin in pagsambahayang 5 waktu. Sumujud pamahasud si mahatinggi Allah. Asupaya ing kaanakan sin kamu masalamat dunya akhirat. Murah-murahan mga palanggungan sing kami aagama Islam bangman kita niyo tunyukan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sub iban baya iban katuyo iban kusog amuin magtunay sin 5 waktu pakabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah murah-murahan di nasadya tumubtub in malayo iban sin masuok murah-murahan halom kamu pamarihala sim mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala din hakatan kamudaratan manahut iban sim maaslag di nasadya tumubtub. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ang siksi kaway mararaw dapat ako na people check na